strike bro. Waduh bro. Oh, Toman ini bro, strike bro. Alhamdulillah. Jos gandos bro. Jos gandos bro. Iyo. Dapat juga. Coba nggak ikannya bang? No. Oh mantap. Jos gandos. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah. Jam 6 baru balik. Setengah 7. Iyalah. Aduh. Ayo kejemuan, Pak. Iya. Pak, tumben aku buka ini. Nih, ya Bapak pasang deh suara. Aku tak bawain ke situ. Aduh. Strike bro. Waduh bro. Oh, Toman ini bro, strike bro. Alhamdulillah. Jos gandos bro. Jos gandos bro. Babon bro. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah babon bro. Jos gandos bro. Alhamdulillah bro. Bro. Mantap bro. Jos gandos mantap. Mantap bro. Jos gandos. Alhamdulillah. Ini bro. Tuh bro. Babon. Bro, ya. Yeah. Mantap bro, jos gandos. Buat YouTube, Mang. Wah, dapat Mas bro. Strike Mas bro. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah. Jos gandos Mas bro. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah, mantap Mas bro ya. Rezeki Mas bro, jos gandos ya. Alhamdulillah. Saya mau taruh dulu.
Jos gandos mas bro. Jos gandos mas bro. Jos gandos. Coba korek pak. Aku betok kalau sambal dulu pak. Iyalah. Betok. Baik bro. Nila. Asyik. Sebab kenapa kalau angin deras itu kan dia umpan itu kan bergoyang. Kejarnya dibawanya di. Oh, itu dapat juga kawan tuh, besar loh. Laju. Lepas. Lepas ya? Lepas. Kan kalau peduli kan dia marah-marah deh. Ah, dapat bang, bang. Ya, aku kaya lagi. Tunggu bang. Bisa tak? Masih tuh. Terjun ni deh. Terjun ni deh. Jadi nak berontang lepas. Iya, terus. Lumpurnya. Terus. Ay, tak boleh deh. Nah, kalau lah dapat setiknya sudah itu tuh. Iya, aman lah itu. Dah. Terus. Tidak boleh. Bukan agak nolong, nggak dikait-kait, tak dapat. Nah, dikit lagi. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Nah. Alhamdulillah dapet. Jos gandos. Mantap. Iya. Dapat juga. Coba bang, ingat ikannya bang. No. Oh, mantap. Jos gandos. Kawan tu lepas Lepas dia. Woi, di ini telennya ni itu. Telennya tuh makan dalam. Iya. Jadi kalau balik begawi dari awas.